dong de luñ khola barway tin lo jen ngum le ro de be dab ka dong ta tong wan long te lianga te tong wan long te lo diewe zone me jen ba ba analyze ko bi be kula te ka clear long minan ci to dol mi cha dol kwara per ka please go share na me ko right tong wara kwara per ka yiga dol kwara per ka dial ka samidien ka rayadis min ci ka right in long min to ko jinu Sudan alaw dung doran rew nan ta doran kor nan ta tin kan rew malam nan ta tin so min cha lat ken nyam ken o cha team cha form nei kon la gwe ge ne wona chal ka igat ka wi kon ni Ethiopia kon Kenya Sudan ka alaw ka we mi ka Ethiopia ka we mi ka Congo wi dial kon ta East Africa ka Uganda so we to ken kon chale igat to kan la gwe ga mal ni changa kan nei kon lu no ti la hirma cha ka la dar mal kwa kam kier ga ne yo mo char kwa la la ken no mo cha gwi che fail che wog niam wi Africa kwar Africa dial hi ku dol kan dial kan kwar wi ne te jendang di wi ngwan min cha mat finjene ka kwi rew nan te ga jinu Sudan okay so lu no kenyam cha mat ka ken no lu no ba team ba kwan alaw nei de wona te wona la la ka mala kan wona la wi Africa non ba ka dir ka wi dang di te kon so wi dang di to cha ka kwan ka kwen na ya kwan ka ba ko right in ba den cha ka kwan law cha ka kwan law ka wi te ka jesh ka jinu Sudan for example ya ka Rwanda ta ga je jinu Sudan Nigeria ta ga je jinu Sudan we na ni cha la South Africa ta ga je jinu Sudan bi kun Algeria kana chat kan dong da sil je to bi kula ga jiran ka je me ta wani well mi wo ka ko ni cha la UNMISS ti kon la li UNMISS tiga juba tiga makal tega bentiu tega abiy ka kan gwazin tega de ne ken tinanto okay so lono ken nei di kon ya kwan ka nei de tega ka wil tega je na so no mo biela wana lakin minan ngoro bala jane minan ya lara ken nyam ya lara ken amara ken wona ne til mal medong rejinu Sudan meluno medana nang nyam ger mal le dane cha san re ma char 2015 min kula 2018 so luno no mo gari ala Ramaphosa jarama ya le la kwor ko mo bimo mo gwiyo ya la ro zil mal ma dong ma ba no ma luno bina we ke je ke bina nang niam mal dial kulu nei dial bi ko waka mal mo min lo de no le ngu alawo kay yene dial ko ne lonno tin gore situation nan te jinu Sudan min lu de no la jinu Sudan ya je trade corruption mi di de long ko kuy male alawo nti kon la gwe minan ya le tumani mal nan la lel ko Rome mal nan la lel ga me bal we on table bal we te ga me asany ko Port Sudan bal we te me asany kire Nairobi to diala to cha ka wojemi na nyuri ako guru mother nei ko ngai ka ngwa scientist ne cha ka je kan dial ka corruption larga no corruption til ka monitoring ka tilo gwa mo gutit kan dial tarien te ka kir kan dial to dial to ka tala lel ga kwara per kan gon ka kir bana ko lo ngai no rar wan me wala te ga mal wo te ma lakin kan to dial to kay nyin kier kana kwara african de kon an ken kon la sanga malato so on to dial kulu similar yen jin matiga case bi deal waka malamo law dung 2018 okay no more higa agree no cha ja kan o gula kel ga ko ni juwe ka nga so no mo goro na kel mo bana ngai no min dong bien nan ya nyaw matin awo ayeran maluno ma ci mal ma te mal me sanga kuy kere mal ma tot me lel bi dil ben wana mo ne ko chai billing mu wete ga dunu ma dong mu wi sai mu wi o lo beta ga consequences so ko la ro ne canadian kon kulu la gwe ya la wi tan kun ga dong ka follow ba yere leader kun
Quelaro yeke soma min take min kafka garnani ya le Paul Malonga wan kan kan nei kon larga corruption to yeke nei kon ya le UPA min kafka pagana mum kan kan jin corruption to minala wa sanya gadwal ka Port Sudan corruption minani ngweye lelga lawo ya lu ket gwang ala wo to here ni yo ke kwar Africa anti rwajeno ti kon nguro ba thola o ngu sei menongri regional Sudan. So can you intend to top of the Abaja Kalor? So Minani agree and Quar Africa Nadial again 2018. Could you go again? Chayurung one yaka invest in, what support Africa, what support you will mourn, what supported you will mourn and Liukulu. So no more, there would have been I know Jels in the name. Nadial Konu we till our time of Mallet Totaken. Okay? Chaka Bejerken allow me around see, are you okay? Alma. O jin pagana moma asa kezdu lewu melono mo ci weji malemo ko mu lo kir ba ka be jela o mila lar ken ti rew tlar ken long te agor na ko bo no ba ken bi be je roi ke kon go ne no yalla reform go ne no yalla federalism le mo wa mal ku dung 2018 wa ko lo lef ba ka be je ka ta chala ta garma char na won. So no more engine nani moy gare ko ken chaka chan kenay the till was till ga idea katil me jalga ke and this is the problem la kon gar kon wara gar te kon yo wune jinu Sudan mo cherto one cher kon wi lat ke ti jal ke hear me right now club hours me oh bina worker well I will march juba bina wa min an hen my own idea ngan ku konyo ka club hours kan tamalo no idea lo Tidiali kon ngweye ti kon ga chernora okay tilera me char ke jinu Sudan nan giru nora kel magoro be la ye biya nga ba antam luno kwara Africa cha prove ken antam okay so luno ken merwa yi reform ke jinu Sudan for example ye nyal den nyal me baro da ke juba ye ben Nairobi ha jo ko mu go re go no reform mo wa bogo le ba be je agor fe ngar ma chare alar gar ma chare na walno okay alawo eneram ye gar yo ala shirilo me berar ko mu gori e gor ne federalism mo wa bogole baba je ala so two ideas a t ram politician no writing me joye ne luno ken ke nyin ka luno ramo e ke bi le quiz but bi ku tiang tinejin mana ramo tilm ngaye okay ko rewti ka ken ya konyo rew ma char chaka gor la bok ka chaka la na wi mon elew ka idea ne ka so jin merwa yi reform ke rwa yi federalism ma you join le ma till yi case okay so no more engine no ngre Africa to me lat no ne ti lo mal ma dong me gero dung 2018 ko ya jet dia le kon lar ke kan dia le ti ka do re mo gare no ngen poñ kel no okay so no more a kel mi rewde minani lar ka men Chawelu no kana detainees dial alors political detainees including garmacha la dol kentindir nana rew machar Dr. Bolmel akol kor gardial kon potka wadara na dial Chawelu no ken bakalun without condition ma bakam ke ken bigien ke beginning of paidok bigien bi wokinya Luno bina participate ba bina wa male no more min poñina ne luno min jalar ke ji African Union mi ga greeting and wala tago mi kula barar kume kander ganani yalla aten atenya tengemu kega ki welu no kon rew ma char ya belo okay alors kanelu no yomo char ba try judge ba kon kume judge ba dag kon nei kon yalla ina de ko kume til ko mede ko latin so anamo che munyo no ngtama mana lu no bagar ba char ba o nyom mo chuo kon tama la o cha ku yeke no nei kon ku deal ga na tama te yalla world kan region so no mo jen nanin le rode so mi to ko mi yeke no ngu mi weguye Biebe jeme to on yeka non tama kira ngum ngade wona mo well kir minani ngade janen okay
no be we know the Africa never got. And this is what actually may happen. Kanga tong da to. Allow Africa nem we go da mana but to one and a wheat on da weighing adin. Shot. Can a shot and tama moike damasria moy support can come moike allow tankel kir one mona. So luno decad luno way mona tong da nang ka wheat on it. We don't hear Algeria. So we talk. We want to luno tin quad support na United can quad support na Arab United Emirates. So we talk luno dong they can take influence the we kong the only influence Africa. Okay, no more engineering no more. Okay, so luno no more we olelena the wheat con till luno junkel ke west bigger doping. Ku wheat con junkel west dama. Larga no ba di tennis ba kalun ku wi to ta ge okay ku laro on dama minan de to me to ya radienda the opposition de ko moy openly himo lono ba la kwal la ke ba la lelde no lono ba moy openly instead of bi alo nyin el na kun bi korborum rejuba no mo angel la to ne kiyang wi na Africa ko Congo ko Somalia okay. So luno mo waje o jen luno enjara minan lo minan larke Africa ne ekwele lo mana minan bi konto ba kon fast kamnan yole United Nations Security Council wuluno en ninani yole UNMISS troop je UNMISS nan ngweye timne ko la nakana nyam den gisi malarke ken wo kaka order okay so ba ka kon moy tag mala kwa kon pass yole stabilization force okay ke United Nation program so no mo wa pass kalas ken ci bi ngor law ne daga ngene civilian big year na law year ka any force me abajo kire nyalam luno kan wura daga dial kon kulu baga dizam so be yu moy ma ken lew an ram gor ma re juba ta kuria o bil terror luno kan wura dial kon kulu baga ba ma ne kulu baga dizam luno ba kuma ba no mo luno jendel len muetega ji African to work and ba ko bi to quick here ji African ko no billo no bi to quick opposition so no mo jen waye minanen min waye min ngala min dong ala ken oda betaka ma yalla ceasefire okay ceasefire lo no na kurna dre loka taban kurna dre loka ndama guru be chwon ko kon ba lo no ana opposition da guru be chwon ko kurna dre loka na yung one long que displace na kon long chapter one long on mo wo na 300,000 tamaka region ken so me ala ceasefire o bi ko riwon bi chapter kon yi pot luno bi United Nation agencies luno bigger take access bigger one one so luno bi ram wur ke ram te di belen rew do ngien ma yen ba be mu yo ne ya ne metega makar ya la ka go bi adun nyor ya la ka okay luno the investigation going on minkin ba look ba left ko ne yalla mala ma look minkin la ga Kenya la ni ba gwaz ko ni toko ko ro no ba ga investigate no yen we ameria ro dunga gona cha big to access mo to kon mi yoro ka mana me dina skiri mitli kon luno bi kon je ka ter sharp mo na so no mo ngel la gwa ko bi to ga ceasefire bi deal no yen to so no mo ekel me ci brar ka wo betake ceasefire okay min dong dien kula very important ken right kana allow malame ke biya dunga yo kana kume luno me ba cholla dunginu bi ndial and ramata party ramata ji mi tot ji mi di luno ba di la malame kodiko alors makaka la mal dong de kurmu dong de to kodiko ne me guri bala solution kaye yende ya okay so no me lo de lo no ne yani andra na ra mutega sei jin activists jinu lo no bitaka mutega mu yi me lo no me de jinu Sudan da ya laka mana lo no bila inclusive so no more be ya laka especially yen wora me goro bi adun gwir ma biaro gwir politically himo kuiga bilie so kwelaro on tamaluno yega waidame kaka marmalo wedan ma yigi do ra ka ken ga fight na wan ta sei te ta ngang ke mana luno ne de invite lakin ko ken we ga yero wo gabile mana luno min kwala la kon wona ne kon me yene me to bi adun nyo chu bi adun mo ko coalition to bi kule
ba roi dun kulo la kan minani gore me issue me wona na Malaysia na gonna deploy yani doro kun Malaysia na to manaluno biakereza bo kan ti kon larga kan tin den luno betek biata representative to luno ba ko lara kan to tono gwana lel malsin no mo ngel ludo ko inclusive ko jire e bil benrun ba gor pin o riya genen minani ngoy yeda to run so yo kornaser medan wayda me ya share mana luno don kornaser don yeda to ko de wa adres yi chubita o luno ne de ko de te nasar kan ga Malaysia na te yar ngone kan ke yo go ga cha so no ma til wen me aresin kugala wo kwal kumre jo yene kwares ko kume yeling ko kume la ling right yen kan rema cha dane alele kan ga yina so no mo yen kwal burgo inclusive o ana ramata gari ga jinu Sudan ba marmale no mo me address no mo kan okay mindong a qui election okay election allow bina wo ka kwai democracy ga region is about election okay democracy chalel ga mai chanong chalel ga bom okay numi yilele ku so a democracy ko wona ne larke je wona ne yene biya ta ka election ka time kuye ta na ne luno mi de wona ka election ci bi lojin ko kan min lak ne je ne ngai ga ye kan o time kuye lakin lel ga je kan o kan take pressure minan lel ke kan a metrade ka mata tare chale le jabang okay ko me do mal ka kon te ne de won long lar je kan dong de wi yo me do mal ka luno mal rew ma char kan kir wono ne kir luno che mal je bay le kie chi rew mal da ta to che kan mal me do je ka diok gol dang diok min nyam e dung yo na gare okay alaw yo alaw kanay tini chali gadi kwa ngwana promise kente yoro kwa promise chaka wo release le temp condition ba ku mo jojina ko ba ko yoti ni kul yorpen yoti ni pin le bikir be yo ti kon ya jo yorpen be wollo so ndung yone montama de ngulele ne de unified force de ala katin de nguri ala ka en montama chaga yo ya le la available alaw and the type of you magor administration magor ba yo your thing so no mo nan tama law chabi ngur ko exist la problem okay min dong bien wodi wona ne ken hirma chalele ken yerda kam gar dang rew ko de rolling matagram mataga durga ke tile mo way of ko kan yal boom ke ramata ga de so law meta mira me dwelel ba wore ni je ken lele gang bi time win so entame no mo ba chale na ga entame min chale entame chale lo beta me ale enforcement alaw me ay je ti ga dwel ga te ga dwel me agor pin ye ne ko na kwa mal kwa monitor mana jin ba yi ka ba design ko la ro kirin tam meta me ba le mi kin je cantonment na to go yari ala ko ko integrate ka go yar mai mana we mean to wa verify point je UN nan trewe kel ke luno ka opposition ba Malaysia na ga ko te ga ura ko ba disam then point pan ba yen so no mo a kel luno mo bak ka ma be men tam okay min dong jen inclusive nan kon lar ko ne dial ko te ka mar male luno ba ka martin ko no guru solution cha guru wuraro de jedu o rey male guru no beten solution doran bi jene di albaro dien gwir min kulien ngora ko la we benene ele gwana ni akulu we okay kono tamalu no kon mo wona tin jenen ko la ron tam mo wona ko ne kon bana take bandro gwir la neyti luno wok comme yo le integration lul no wuno ma yendi alkulu biya wo konton menne okay betek ne de wona long te luno Here could be no coach, a cool bengie. No, my be no win quiet prepare. One and take a preparation. Okay, so be needing one long big work contonement. Bagor Majakan, Barugur May, Uluno, we are making. May I went to Meluno Kunarodi and assemble. But tell me you're a white army. The white army can you could better read la jish. Okay, better read love guru, better read love ally, faction. The faction at all, Baradian will allow bigger to get him. Particularly around the Jumana Luno Betianga Jimmy long. And no,
we you and we own it in a position kentin. Mana don't know about you okay kwana ben be a integration. How much forces to go no ba Sudan ba kumaken. Okay? Mo wa we okay, this is the number, go on 100 force, then be now okay screening. Yen tikon yale opposition ne dang di gore jin kir ne dang di gore. The son and kono work chang, chill work chang by Juni we chang. Because we chang for a reason may agree in idea. Okay? Min dong dia one and may away jube. Attack a hundred mugurus in ballad and menindi. Kaluno no more added more away okay gurge 10,000 tin kir tiga 5,000 opposition tiga 5,000. Bin nay to opposition big la ready. Ye idea more bala ready ko ba wore. Kachi bi kon wona kware ye kware de lo gur yo ye ta da me alela ayo bi kon woni en be moray ala ba mu wa ya kel de kir ba position kien ba ko kan gan bal kien kon ya deploy sin ngelo no bi kwar kien bi ko lo wore so no ma ken de kontin tin gwe ye lo no wong na tin tam instead ni kon wong na tin ko gwa ko no no bi na rodi en metin ka ti kon bi uben min dinu jene long o anything malal ka lo no cha chol ji luno ne ko ni chale EU la African Union luno chagwa o dere joy o ne lu ka je ke tera maloje ne paneda de video melel garnan yale hirilo ye ko kon lele lo ye jo wona yen riang we la re je o ne matre de metatin antam luno ye warga de gor is okay luno ye la ro ye no so enra mo kro a see the opposition la dem bi malmo bi la ro ne chako je accept and we are ready to back on negotiation back on lel Chamino jini idwan. Okay? Me know actually you are very strong. Me know jin go no malmato, meluno medena nang niam. So no more jan nan in tetin mo we joy o ken near position near balana position in take to look at in ka ken to luno bit a problem to. He could opposition. So no more jan nan in layer order to corner liang jen position dung Africa no more bane dil ngai o jen maybe lot African American who can but take kunga actually but take a military intervention raid but take a raid take a core combinate to go luno any force luno more way in and with Africa way luno bad arm doesn't matter a tiger power timu no here kina la dana ko wi jendang di ko la wi jendang di mo wi mo wan wi jira mo mana luno bad arm. So ngwana lo kandi al kulun kirbe no ke ji opposition ba no binakulo wa ba wala na minani luno mi gwa kon ke jinu Sudan o ba ro marne luno ba tribal am kon ba ko wi bi luno bi mutual unification of forces ba lel ke juba chere minani agor ke 2018 ko kondial atira magara mele le tega malum bi le le kir take a malum bia o le ga Nairobi yene kinyi ni kon la gor no yo ke itubin ke Uganda ne mal nan ya tanya witness ji we mondial e jene gor kon ne je min gor kon wo mitiga idea metega metengiz do no no yaga table bi we ne me telje okay then luno ba yiling here when time I argue no the only thing we are missing me ala inclusivity e jene telere malam nan ko ne wona ya dangra takaya dangar mal so no mo anjen gur kono ba ne to lu no ba chare faction ne dia wujil ba gwa kon ko nuor ba faction no won long te lu no cha ngai re mal de lu no biya wore de lu no biya fo no kun biya ko organize so de ko ngona thank you